The Federation of Khasi Jaintia and Garo People Central Body today made a surprise visit to Marten garbage dumping ground at Mawiong and found that no tangible effort is made to control stench emitted from this place. Speaking to the media after inspecting the garbage dumping area, the FKJGP's General Secretary Dundee C. Kongsit said that it is very contradictory to hear from the state government, which tries to promote tourism in the state, and on the other hand, the visitors are being welcomed with foul smell and stench. Kongset also said that the workers at the Marten garbage dumping ground are still facing big hardship to separate the biodegradable and non-biodegradable waste, as the machines that have been purchased are still lying unutilized. Kongset also informed that only those localities that fall under the Shillong municipality are using the plastic buckets for disposing the waste, and other localities outside Shillong municipality have not used them, creating big hardship for the workers to manually separate the biodegradable waste from the non-biodegradable waste. Sang FKJGP hadian ba katu kanisnam nila jubudin ya ka jing'e ka ba ki pajba nong song snong ki kendo habade bat ka ni ka zakat henyon khamtam kinang let nangwan mo na ni ka than kina ka sang budin ba ni ka singiru ngiwan biang ban inspect anai ta ka surprise inspection hang ni ban lap ya ka jing sisa ba katno ka ta ka sarkar kalong serious ban takil ya ka waste management hani poka jala ka jongi khamtam hani ka nong ba Shillong te kumbangi imentahi kalong ba hadian ba usnam ajar khatnyo nakalang da sarkar dingba ta scheme north east region capital cities development investment program te kelasa me ki borti mo Shillong yeng ta ki borti jarngam na banta banbu itki ki mar pot ki bami na yeng bat ki borti bulu ki mar pot ki bami na pot long yeng khana mo kila ban thia spoki trok kini wan kit trok national than brok away te katung ka jing lap ka jongi ka jing siam ka jongi mentang si hadian mengi wan inspect hang ni te nila yo ka jing tersai buat nak liang ki officer ru jong kan ka municipal ba hadu menta empat don kam ba practice lot ya kata ka jing chmu naki dong ba pher Retang kita kisnong ke bedah pokok municipal area ke belak penbut naik lah ba ke belak penyat nanti yang kata kom tap itu kinyat apa kali ke jongki mengisyam ba ki kali kitang kibawan menra ki nyut hang ni pokok jaka naik kisnong ba pher kidang ya klek lang ya kita ki mar ba pot ngumpon te hadian ke jongi hisyam ya kini ke Shillong kalong ba ngikwa ban kentu ya ke sarkar ba kadi ban penstat ban rekam no mordor ya kan ka kaplan ka badan hang ni ya kan ka mesin kapala ban spread mo ya kita ki mar ki bapod ba kita ki mar bampod ki badi ki wies ki bami na poki snong ki thang ba pher te kumju ru ni kwa ban ong ya sarkar bakari ban sim khia mordor namar ba ngim kwa ba kinong mola kin kita ki sok pudung jong ni ka jaka bat om dei ta kinong mola ru kita ki jing leran kalau yang ni kum kerja kan rio. Sarkar kalau orang ikut ban, mo ban promote ya kata tourism industries, ban kering ya kita ki ya kata jengok kai pakai ya kita tourist buat ni ki jala, dan apa ki we ki bari ru sini ki jala ka jongi. Rekum kan ni korkom in kering dengan pedang kita ki tourist. Ba kata ka kerdop jangan nang ba Shillong mas njong la pedang lo pa da ka jing da ki utum ya kita ki nangwan jengok kai pakai. Kita kata hina kalian keseng ni banjur bang idawa bak sarkar badi ben pentrikam mardor ya kan ni bat dalam komnoru hapo stiau kumengi imenta bang le asngau ni technician baki laong makiru ba nakaliang joki kila kloy ban le tak trial reka don stang don kam stang seriousness nakaliang jok sarkar bakan pinbiang ya ki bri ban pok municipal ki ban operate ya kan ni ke mesin ke ban ni pi pat ya kan ke mesin kata baki ong ka instrumentor yang apa kini mesin kedi ke batang yang ki jebok ke bumi napo hospital ki bio medical waste mo komputernya ki thang te po autoclave ka baki ken phat ki snam ni tai pat de hani apa ka ta te kani ru kat ko mungkin pengiyo kalau menta kimpat pun rekam bat kum ke jingkeli mengi keli tu we banyak itu kali bakit ini ki bio medical waste betul itu uang ba
kumu driver rem shim ini banta bon li thang hi pat sisi rom tang na diesel